مسؤولين وحكيمتي برلمانك غاريسا كاونتي اسمبلي سو وقتي داداب دولة ما كاونتي government ايتا وهو باكرنا قيب وحاوي برلمانك او شرعي دجيو بدلك هجيو وحاو بقبلك انت وحاو انا وانت المسؤولين ماشي جبتو انت داسا حتى وحاوي شقو ما يتغاث كاونتي اسمبلي marka waxaan dadka ka baratiin marka amaanay waysiin masaabaha waysiin inta ma soo qabanaysiin soo gacan fiirsada waxaan ka bilay Mheshimiwa wetu Mheshimiwa Usman MCA Dertu Mheshimiwa Shindes waxa waaye nominated member for vice chair committee of Landsway ninkan amaanay waalid xorriyadda education ee wagaraysa waa ninka noo imaanay xuquuqa soo garaysiin honorable Adaw Umar Said waana ninka u xilsa waa MCA xuquuqa waana chairmanka public account and investment committee ka county assembly Mheshimiwa Qadra waa nominated member waana vice chair committee biya wixii biya ku xisaabsan ayada vice chair ka Mheshimiwa Farah Macau Barre yani MCA Sankuri Ward yani minority whip na tena yani vice chair ya finance committee mzee wetu baarlamaanka madaxa xarib badan waa iska jirtay waa la isku dhiciyo madaxa la isku dhufani duqeeyada na dhaxgalgalaan duqara kamid ah mzee Irshad Hilowle وMCA إدارة وard وأنا chairmanka كوميتيدا عاصماتك ذلك عن قرينا إنه مسوي وش تبيده وين أجره نكتب هو هذا دار عنوس إدارته MCA لبسيجاري محمولي جهاد على كتير يعني ني majority whip أبغى كوفي أنجيله كيف مشيمه huyu unajua Garissa County iko na cities within a city. City ya kwanza ni Garissa Township, sisi tunasema ya pili ni Dadaab, alafu iko Masalani, iko Barabara na iko Bura. Sasa huyu ametoka ile city ya pili ambayo inaitwa Masalani Ward Bukimale. Wana chairman Committee Administration and Public Service. Karibu Mheshimiwa. Mheshimiwa Suleiman wa MCA Jarajara wana chairmanka guddiga dhulka waay. Mheshimiwa Solo karibu. Gawadan waa gawadiina waad garanaysiin waxaa la dhahaa Fahan Barkhalle Ali waa ina Barkhalle waa gabar Dadaab waa gabar Garissa waa gabar Cidda waa nominated member wixii maraha anaga qofna soo reeyay bas halka ayadana Mheshimiwa Fatuma Mohamed Shile waa nominated member waana aniga ku xogayga jagada minority leader waa deputy minority leader Mheshimiwa hiyo ni kijana wa nyumbani MCA Banani waxaan rabaa fursada cusub ku jira dib badan baa meesha ka jira Mheshimiwa Maxamed Siyaad MCA Banani waana chairmanka guddiga lacagta waay Mheshimiwa hii mzee mkisikia kama kuna maneno huko Hami iyo Kiwanjieri iyo Damajari iyo Banana Qokar iyo kulli wakanika MCA ka Mheshimiwa Direa Abdi Barre alafu tena yeye ni chairman ya committee ya education. Karibu Mheshimiwa. Huyu mzee ni senior yangu, yeye ni mheshimiwa kutoka wa Shantawa. Shantawa mhalije, Shantawa mhalije, Shantawa mhalije. Mheshimiwa Sama waka Mheshimiwa Abdurrahman Bilaw wana chairman kaina MCS ki Lagdera MCS ka Dadaab kusana dana sa chairman wuxuuna kala haystaa waxa waa chairmanka guddiga dhirta waay
chairman environment. Karibu mheshimiwa. Tuko na mheshimiwa Yusuf MCA wa Hawaii Deka Harja, yeye pia ni chairman ya agriculture. Mheshimiwa karibu. Yuko huyu kijana anaitwa, yeye ni kijana, yeye ni mzee, amefunza watu wengi sana, alikuwa mwalimu huko, anaitwa Mheshimiwa Kasim Dakane. Yeye ni kijana mzee Dakane Ndugai, yeye ni MCA Saka Ward, na yeye ni committee chairman kwa ile committee yote. Naona speaker anataka hii, yeye ndio committee ya sheria yote ya Garissa County. Karibu mheshimiwa. Sasa niko na mkubwa yangu, unajua kwa executive uwe governor, kuwa deputy governor. Sasa usocota annaga baarlamaanka waxaa noo weyn Axmed Ibrahim Abbas oo speaker ah, waxaa ku xiga majority leader, waxaa ku xiga anaa ku xiga minority leader. Ninkan Mheshimiwa Mahad Usman Beret MCA Darajira Ward, na yeye